Čekaj. Ok, ja, dobrodošli v Paper. Jaz? A jaz sem ok, jaz sem muten. Ok, ja, danes igramo pač Among Us. In za gledalci, tako da, wow. Upam, da ne bom posral. Ja, igram na telefonu, ker mi je prišlo še enkrat ranjo naročiti malo pa računalnik mi šteka, sem šel na telefon snemat. Ja, tako da, hvala za gledalci. Pa od 3 bo YouTube kanal, pač bom, ali od 4, ne vem. Ne vem, od 4 bo kanal, ki je za emergency meeting. Mi se vidimo, ko bomo konc. Ok, povej kaj. Povej kaj. Povej kaj. Ne, te dva je toren. Krometvižna inicija 5. Ok, dober. Confirma, já off. Ne. Ja, dober je vse. Ne, ok, čau. Vai dar off, confirma já. Ja, štartam, ja vidim. Vai dar off. Kva? Off. Kva dam off? Pa, čekaj. Kva dam na off? Jaz se ne podaljam, to nočem igrati. Confirmate. Dej, startimo. Saj čisto ok. Ja. Tako, ok, zdaj smo mi začeli snemati. Zdaj mi, dej, popravim. Ne, glej, koliko laga. To je malo preveč laga. Ali gi smetim pustil za pol, jaz grem hitro to popraviti. 6, 7, 8, 0, 5. Skaj pišem če konc. Ki? Ok, meni se zdi, da je črn. Kdo je črn? Ej, lahko prijete v smeti. Jaz sem v smeti, lahko pokažem. Jaz sem v smeti, lahko prijete dol do smeti. Dej, čakaj, ej, ta T2, ne? Ja? Je 100% odpet v tebe. Ona, ki smeti dol potegneš, je delo, nekaj jaz spodbim. Pa če mi lega mi igrica, ker snemam, lega mi. Pa snemaš. A nič, zdaj skipimo pa gremo do smeti. Lahko pokažem smeti. Dobro, ne te bo sem. Pa si nisem gledal na 3 leta. Lej, lahko pokažem smeti, da imam. Vrizdala. Dobro, sam dej. Dej skipite. Spet Klara, mislim Lara tam.
zadnjo. Ja, če ona je AFK, no. Dajmo kikat. Ja, okej. Ja sem. Dej, skipi. Daj, Lara, kikal te bom. Kikimo Lara, no. Okej. Lara, kik. Oh my god. Čas. Lara! Vsej 4 sekunde, 3, 2, 1. Tempove, ki Pač do smeti pejte. Boste videli. Čist dol v storage-u. Ok, zdaj moramo iti smeti pokazati. Lara, ljuti se. Aj, ljuti se. Aj, ljuti se. Ja. Ok, oh my god, so večni. Koliko časa snimamo? 6 minut. No. Ok, zdaj so bili na smeti. 8, 3, 8, 7, 3, 4. Ok, kartico imamo. Hvata lega. Oh my god. Ok, mi se vidimo kad zaključim isto karticu. Ok, badi je bil. Ali sem tukaj, jaz sem se s kartico jebal, ta cajt. Jaz sem bil v adminu, sem se jebal s kartico. Filip. AFK. Filip, pa vojti. v elektrikalu je bil. Kako veš? Ja. On sem rekel, kako ve? A to je Filip rekel, da je bil v elektrikalu. Toči, da sem umrl. Ja. Pač tega ne bi smel povedati. Kad ste mrtvi, pa se bi tiho. Kdo je to rekel? To ni bila. Kaj se bi bilo tiho. Filip, kjer vodi? V elektrikalu. Ok, Mark je šel proti elektrikalu. Jaz v adminu sem se s kartico jebal. Ej, Jaz v adminu. A ja. V navigation, Mark, edino, Kje si bil? ja, jaz sem še s Filipom sva šla iz admina, ker je ta Skip. Kaj je Filip? Ok, skipali smo se vsi. Tako da. Wow. Zdaj gremo pa naprej. Koliko časa snemamo? 9 minut, še 2 minuti pa zaključimo. Mislim, da bomo kar po tem gameu zaključili. Ok, zdaj gremo spet na kartico. Zdaj pa res. Zdaj pa v prvo, da mi kartica rata. Ne. GG. Filip je bil pa Lara. sem pa mislil, da Lara ni. Drugače nisem jaz. Jaz mislim, da. Ja. Ej, a pa ni bil Filip self-report? A je pa, oh my god. Alo, Kaj? malo počakajte, da jaz spim možgem. Kaj? Malo Ej, počakajte, kdo snema? Kdo snema za YouTube? Jaz. Te dva imajo place. Zdaj že snemam, tako. Že 10 minut snemam, tako da. Ste v videu. Nice. Moj kanal je My Game,
Pa boš videl tak moder logotip, ki piše spodaj, z rdečim My Game. Pogled. Ok. Stream? Imaš ali... Ne, sem video delal, zato ker streamat ne morem še. Mislim, lahko pa starši tečni izkus, pa ne morem. Nimam miru. Ej, če lahko vprašam, koliko si pa star? Jaz, 12. Pa greste na moj YouTube kanal. Lajkat stream. Ok, zdaj povej. Čak slo. Ok, čakaj. Pač, daj štartamo. Kaj štadi, ja? Ok. Ti si te... Ja, se bo samo eno pauze. Sedem minut. Oh my god,